جهجمارن پرتوکن خوی گم چپ کریم هفت چپ کرن و من سیدک جی جهشت استران نتوید خدمتا پیشمرگا و شهیدا و کردستان خدا لو گلی خو پیروست کم ایرو البنگها لوکالا پارتیا یکیتی کردستانی امزکرنا وان پرتوکی من هات کرن هلبت گرز گل بو ماموستا هجا تکوشر ابراهیم برو هر وقت المپرسية وي از بخوندم قاد لوكالا خدا مخلات بكن وخلاطا واجي سرسري من واز دياري قالي خودكم او كسي بيجدار جيبون حمي انساني هجابون روشن بير بون هنرمند بون نفيسكار بون يك بيك سباسيا واندكم واسباسيا اركيجدكم وريبازي دكم قوهاتن اف اهنگ حمي بمرة دقة بدقة ولقى ساعات مان وەکی دیژی ئەس جیڤرمە وڵاتی سوێد سێ چار پەرتوکێ منی دیمانە دڤەگەرم دوورە زوان چەپ دکم هەنێک خەباتێن دیژیە من هەنە ji bo meselên zarok û stranên zarok û kitêbek musîka û not ew ji wê derkeve piraniya van pirtûkê min helbesta weke mamosta Mihemed Faris gotî helbestên stranê bûn. Helbestê stranê min evna 50 salî min ev helbest gelektir dwarê stranê de gotine 26 hunermenda stranê min gotine wekû Gara û Elî Xudêda û Salah Osê û Salah Resûl û Hemze Yûsif û Kanîwar û Sîpan û Silêman Hovik û Hozan Derwîş Ferîd Zêdan yanî hunermend gelekin Şewqî Nasir Temo Dilviya Berzanî yanî hunermend gelekin hekim ji bîr kiribe slavên biwan ev helbestên di navan pertûka de hemî helbesta straniya ez hêvîdarim her hunermendek azad e helbestê bê bes ne azad e peyvekê jê biguherê û yan jî ya ji wan dixwazim got navê min mafê min e di bin re binivîsên gelek hunermenda stranê min gotine 26 hunermenda navê me nedigotin ev cihê gaziniyê li ji îro pê de birabêjin em ji bo xelkê xwe ne